Saya bersama tim pelayanan servis di Tulungagung. Ini pom ininya, ini kita Prima. Salah satu bentuk pelayanan kami, jika ada konsumen komplain minta diservis, kita siap segera datang. Ini kita lagi di daerah masih seputaran Tulungagung, di Besuki arah ke Pantai Gemah. Ada yang isi, Kali di vlog nih mas. Ajeng temu ndi mas? Oh. Napa mas kok seneng isi teng pom ini? Kados teng pom nggih. Daripada botolan sekecon iki nggih. Nggih. Pom tebih nggih. Bensine dhewe sak liter. Siap. Matur suwun mas, nggih, hati-hati. Ini di daerah Besuki, Tulungagung. Tuh pom ini. Tunggale tumbasne kok. Nggih pomane nek ndak diganti dua nanti literane ngenten mangga. Kan Mbak Nia. Kok yo wingi sampe ndak omong, Mbak. Anu, Pak. Ora pisan. Sampai nih. Wonten to. Lah Mas yen mineng mawon niku kula balik benjing nggih kula pun dugi anu durenan. Oh. Benjing mawon nggih, oh nggih. Tekan durenan aja telepon. Apa rada ndak penak kan Mesti telepon. Kalian ndak lera tuh ndak penak ngubungi doktere. Nah, Mas kene mareme karo aku. Mareme kalih kula. cara aku dokternya kan cocok Tak tinggal di Sumatera Kalimantan repot jenengan. Pokoke kula enteni mangga ngoten. Dadak ngenteni. Musim corona niki sepen apa mboten, Bu? Malah nggih sepi. Mboten nek sing keluar kok. Paling Sedinten tasih saged 100 liter. Masih. Alhamdulillah saged. Lek saderenge corona langkung saking niku. Malah ya lebih soalnya kan sekali lipat. mriko kan Gemah biasanya gemah anu nggih. tempat wisata. Nggih. Jadi yo Kayak sakniki gemah tutup. tempat wisata kan tutup. Mungkin ya apa anak sekolah ya tutup.
Tapi alhamdulillah tasik 1 liter. Tasik alhamdulillah. Seorang mantan TKW Hongkong ini. Mantan TKW Hongkong. Berwirausaha dengan Pomini. Nggih, terus kembangkan Bu, lek pun ngertos raose Nggih. kembangne nyabang. Nah, dikembangke karena apa itu? Biar enggak terus-terusan Nggih merantau. Teng luar negeri. Niki nggih TKI kok riyen, gangsal tahun. TKI pun dengan. Malaysia gangsal tahun masih Mam. Alhamdulillah gini kok ya wis rasane numpak pesawat. Nah, nggih lek orang ngono ora rasane. Nggih. Kemarin numpak pesawat ya kaget. Dredeg kae. Mboten pengen buka cabang ngoten Bu. Nggih lek cabang nggih. Pados tempat dititipne tiyang bagi hasil ngoten. Nggih, lek mriki nggih koyone nggih pengen tapi nggih Ya alon-alon. nggih tempat-tempate sedherek. Nggih. Pak anu niku teng Kan ada kathah to Mas. Nggih. Daerah tapi katanya nek nggone awake Pomini awake lho. Bu. Nggih. Ame nuso enten anyar sing mriko tanding kali nih kok. Ora sama marane ono. Jadi kemarin nih, pasti jenengan nanti pernah menanggapi beli di Pomini kita terus dibeli di Pomini lain bagaimana? Gitu. Sing Komentar. komentar itu yang beli. Yang beli. Nggih. Kok karena mereka yang salah ya. Yang beli. Karena kan ngerti toh sing jerone biasa kan Mas. Tiang Terpoporan. tumbas niku kan anu zaman napa niku? Botol. Nah, Napa curigen alit? botol curigen kan Aqua biasane. dilihat kan kayak gitu toh. Nek Oke. aqua biasanya aku sak nek kono kok umur oleh sak mene. Ya, nek kene sak mene. Kok iso lebih mulai kalau ketimbangane kurang menit tak lebih tambah. Hangat tuh Mas ya. Lah, soalnya wong desa niku Dari kan mulut sing- ke mulut. Nah, dari mulut ke mulut. Kayak Tapi Mas yo literane dilebih mboten rugi nggih Bu. Mbok. Mboten tau tasik ketemu to literane. Nggih tasik. Nggih. Tasik untung maksudnya nggih tasik maksudnya tasik bisa untung dadine kan ya ndak usah terlalu Nggih. nolongi temen-temen. Nek nolongi temen-temen nggih tiang tumbas kan malah Nggih. anu to. Nggih ngalih pun saged ngrasakne ki ambak. Nah, videone kan nggih ndak apik lah ngoten iki trep ya. Terusane harus sing kuasa. Nah, wong kadang asal lek ngecek ngoten iku lah luwih sak senti dosa lah ben. Kan Nggih, ngoten. siap. Timbangane kurang mending lebih nggih. Kurang nggih panggen diutang kok. Ora dosa. Wis. Nggih. Nggih sementara ngoten rumiyin nggih Bu. Mugi-mugi lancar sekarang riyin. Salam nih Mas Nggih, Yan. nggih. Demikianlah perjalanan kami pada hari ini melakukan pelayanan servis ke konsumen-konsumen. Bila ada salah-salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, bagikan video kami agar channel kami berkembang. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Bisa